Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, hawduka safil mubarrad, wirduna yawman nushuri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya waliyal hasanati, ya rafi'ad darajati,
كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات واغفر عني السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل الأثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم dunyuna untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyuna untuk umat Muhammad apa bahagia dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibika sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbika fi jami'i hajatina lituqda lana
اللهم فشفئه فينا وشفئنا في أنفسنا ربنا سهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يا الله do Allahna Nabi Muhammad abtina sateja anyo ondek keajunan kusteh abtina areng sareng ngemis dek keajunan kusteh kalaben barokana pangacian ben solawatan nyoon obe ki abtina sateja patati orang sekus pekus ya Allah pekus dek keajunan pekus mungku ajunan bimbingaki langka-langkana abtina ya Allah senantiasa panungkok nang iatasanna burukenna napina ajunan sayang ke awolo abtina nucu dek karidokna ajunan ya Allah Allahumma atas kasalaan tor kacang kolangan seampun kalebet nyontot taaki pangapora tor rahmat ta ajunan saat samangken kuste pakilya ki kalaban terus maufirah cukenan kasih sayang ajunan kuste saingke tada sececer dari abtina sehadir setonga saos paleman dek kacompok na beng sebeng kecuali ampon dalam kabedeen esapora tusa-tusana yampuni kasalaan-kasalaanna tor eleper kacang kolangan na nyoon totaan rahmat ben maufirah kak dinto kuste pada paaki cuken kilian nah dek katantaretan abtina seteja cakanca abtina seteja peletang ke abtina seteja ben orang-orang sendik hubungan pekus ben abtina seteja kong langkong aba ben epu sekik bedeneng etunya pacempere ki ate pangkelian na ya Allah si ampun paleman ka ada ka alam barzakh nyon patera aki kopuren na ya Allah palapangaki kenangan na ya Allah parengi swarga barzakhiyah ya Allah abtina ampun tak sampurnah mabeli tulang dek ka mereka mala abe abtina abenya ancang kolangah nyon sapora aki kacang kolangan kak dinto ya Allah nyon cek belis kala bencang kolangan nak poto dek ka abe ya Allah sanau sa abtina teti anak tak etos dek ka aba ben epu sanau sa abtina tak becek ngarabet aba ben epu abtina tak terok ndi anak se tak becek cuken ya Allah nyon parengi abtina nak poto sekus pekus ya Allah nyon cek okom kacang kolangan abtina dek ka orang sepo dua kala bencang kolang benterekan anak poto dek ka abe ya Allah abtina tak sangkup ngarasa akia sakit na ate kikiri cak koca sentak laben cangai ben anak se aropa aki derete ki nga abe ya Allah tak sangkup abtina semereng ngabe ngalanak poto dek ka abe ya Allah racike enak poto abtina sateja teti orang sekus pekus qurrata ayunin lana macelep dek ka soca tor macemper dek ka ate pangkelian abtina sateja ya Allah bahkan racike abtina nak poto sesampai teti qurrata ainin li nabiyina nak poto semapunga tor macemper bahkan teti kebanggaan dek ka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah abtina matur sakalangkong malam samangken kaparengan tuuman hidayat tor taufik sehingga bisa apul kompol neng majlis pangacian tor solawatan kak dinto maka dia ajunan ampun aparing kagempangan dek ka abtina bisa hadir areng sareng ngaji ben asolawat dek ka kanjing Nabi parengi cuken abtina kagempangan bisa tengah hajat ka penggah Madinah ya Allah di saat tantaretan abtina selain ampun kenging panggilan lukeluh depak ka Mekah ben ka Madinah abtina nyuun cek pa ajel ngip ya Allah
abdi na nyoon cek pakari terona ya Allah paringi teka hajat cukan nang bagian si aropa aki bulan haji kak dinto paringi kakempangan abdi na sateja yassir lana ziarata Makkah wal Madinah abdi na si hadir bani orang kisoki sateja ya Allah namung abdi na sateja ngakungi ajunan edat si mahasoki paringi abdi na kakempangan ya Allah muntut eke dari kasokian na ajunan ya Allah terong ngarasa aki ya abdi na nikmat ta'atawaf aling-lingi baitullah bentero nyipce pana abdi na ko besana ngatore solawat salam nangsung nang iajunan na astana Rasulullah ben manter ki itang ke abdi na ben kanjing Nabi ya Allah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah assalatu wassalamu alaika ya Habiballah assalatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah manter tak yon tur abek ben kanjing Nabi ya Allah manter sambut abek ben kanjing Nabi ya Allah sanau sa abek bek cuba kong laku neng etina kiamat manter ki iyakuwa ben kanjing Nabi sebagai umat tah manter ki bela aben tolongah manter ki pamelua tu uman syafaatah saya ke abdi na sateja kempang ngaule kasalamatan tor kaontongan nang iajunan na ajunan kuste kalaben syafaatah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sagadito ceramah agama seampun ede bagi sareng seler simulje Hadratul Mukarram ke Haji Tufadul Ghani Mabatul Moga-moga dadi ilmu semanfaat terbarokah de selesai mulja Al-Mukarram Kiai Haji Tufadul Ghani Mufaddal disampaikan terima kasih para rabu sesami mulja stage muslimin muslimat dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara pada malam ini atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Marzuki menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, utamanya kepada seluruh rekan-rekan kerja Darussalam Audio Sound System. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Jami Selawat Camplong DNS yang juga telah mewarnai acara malam ini. Tidak pula juga kami ucapkan kepada Nurin Production fotografi video shooting, juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya dari saya selaku komandan acara, jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.